Khasi Students Union Laban Circle haga khatlai terik jemang kalalit Jurip ik dukan bam dukan di sya ke bedon Laban lum paring bat lum syatsngi halor ke jing khot jing subajo kini ke dukan bam hadin bekilayo ik jing ujor barbor na ki ba bekini ke dukan kilong ki betorti haduk kata-kata bat bun ngut ki jiyo pangman kapor lada bam ni kini ke dukan. Haka jing Jurip jang kesengi ki arpenyo tili ki dukan bam lalap babon ni kini ki dukan kim shim ladon ya ka license na ka Food Safety and Standards Authority of India FSSAI ka basya iki ban play bat di ki tiar bam bat don kat tu kat ni kini ki dukan balalap ka jing jabo kolong ka be ishir khai hadu kata-kata baka seng ka lahap ban khang kherdap shwai kini ki dukan kat bakimpat yo ban penkhot kat kum ki kendon balabo daka FSSAI. Kini kilong ka apaya ni tea stall Laban Babua Tea Stall, Lum Shatsngi Dada Stall, ha Red Cross, Bat ke Rumah Das Tea Stall, hala stop. Kaseng hakini kisngi kan paru ika report jong ke jingshem jongka halor kini ke jing Jurip show food inspector jong ke FSSAI bat umentri badai pe ketanat food safety ke sorkar jela. Kaseng ke kentu ya barok ke dukan bam bikin lek khot ya ke shet ketiu bat iki tiar bam kena makanung keta ika kot ke kia jong ki pat pa. Terus gulak ni. Sikit ni lihat tu, sikit bikin ingat. Apa hari belum? Oi, Enggak dalam tu lah. betul lang pula kan? Betul lang. Tinglang tak boleh.